fama taco andan taco pull us up anna wango jangan taco aduna andan taco matu yangora aduna fama taco matu yangora matu sonjora mi heba mi do wakili mi wedditaki kolla mi akkiri gurnanganda mi do yondini mi yetta joma salli sino dini yeah voilà assalamu alaikum mi hiro mo kala mo inde mo yettude mo mi hewlo tes dunno téléspectateur ben bendago Jama TV minna be hande kadi men hewti e jang men lando kadi woni fo no jang hare men kam hewti do e jang hare meden yaafino tardement on seeda hare ko embouteillage wadi ha men tarde parce que ça ndari chaque samedi ko 14h30 mais woy wadi ko émission o mais men ginna to yo fambe mi yo be jodobe habbo ido gandi ñiiri defandi ñiiri si wele ko mande ura awa hunde sinde wele ko mande yangane ha boya sinde fata ko sinde faddi tum ila gandi no wele hiro wona be wona neñira men e babira men e wona walibe ko obitalji ino nawni tordembe Allah kambe kadi yo Allah yaltimbe kambe kadi batta futto golleji mabbe kadi sengi wi don ka torone den kadi Allah be wonbe ko sammetereji kambe kadi sokabe ginembe sokabe nano fi ginembe kala neddo dom adama sokado parce que ala neddo hay gagnoma goddo yelanta ko gagno mum kaso wala goddo yelanta kala ko anyuda neddo kanya neddo yelanta ko mo kaso parce que hiden andi ko woni ko kasoji kon hiden nande kadi ay meda yogol ton hiden nande ko wana wollede kon kasoji din no heewi mais ko torteden Allah kala neddo wondo ton juldo mi woni juldo yo Allah yaltimo ton haysina juldo kadi yo Allah yaltimo o continue golleji makko parce que joni sa ndaari problème din hino dudi jama on kadi hino jama on dali mo kala no wodi go wana ko nabata beton hay kam tigi be anda ko non hande non hiden le 4 novembre 2023 hidon andi tous les samedi ko ni yarata hande non minata on DJ Lamdo hidon andi ko nyande fineto ko piji kesi ko non hande non hande ane kan non ko piji kesi wonno tandade mardi feƴinoro ko enenge Billy Boy GG mais hande kadi hiden do e grand surprise kadi wana ndawarma vraiment kan kadi sa woli Dakar sa woli Medina a woli Parcelles a woli Dibbenatali a woli Ñartali a woli Delfort kanka la wayni ko danan e artiste be wonbe do ben mais non Allah jabi e mantam ndaren so mana ndawarma vraiment ko pay ko ngandara ma hino e lawol hino wadde kittiro kanka no wakili hino wakalani fi Guinée ben hino wakalani fi lagine no yara parce que jota ndare joni lagine si musique on joni hino wadde evile hino jawde musique on parce que joni buy hino darde ko honno woni jawndegol ko honno woni jawde ko kittiron te sa ndaari kirtir sa jawni kirtir hare ko lagina fo jawnduda min non Jama TV ko en direct wonden wana révision wonden ko en direct wonden inshallah maydaren morceau Tamadiala arten ko plateau men ade 254 bala hida nadude e invité ben parce que no wodi hande ananda warma projet ji doadi yewtede projet ji doadi yewtede mais non inshallah jabi wana ya hawjang ko maruda maydaren morceau Tamadiala arten La yeah. Tamadiala yeah. Pina dawa boss. Yeah. Bila mi umahidang di midanaki. Si mijo di mijo fi mami famani. Ko ebe yang nolando hai me halani. Are jiwe benge dudu de milovani. Oya andu kunti ndalang kungino kotinani. Si aini kelang hira doga foto wade mailo. Milo yidi hakuna menko romantik. Si beini wana konga yobe dami penani. Kwa yupi wimi hui ko verde abato takolan. Amine verde ko fima nabila. Anta verde ko wisenda yengo walo ko verde ko yupi wimi hui ko verde abato takolan. Amine verde ko fima nabila. Anta verde ko wisenda yengo walo ko verde. Antu ngemi tu yo tan falema. Bela hiru mami wande falema.
labina ba maganata igol men gono yeuti obama Ainiki dari mimi fitata Tabinota ko sabu ko ebata Mama e jungo wangon sedata Wengal mai tangalangal sedata Bijo dumi heute asepata Bija na mi jalane engabata Sagu ai bimengele webata Sede mudu lovu mengon gainata O gainata Sede mudu lovu mengon gainata O gainata Ko berbe abato takolon amine berbe ko fima nabila anta berbe ko wi senda yengo wale ko berbe ko wanju wi ko berbe abato takolon amine berbe ko fima nabila anta berbe ko wi senda yengo wale ko berbe mosana njala nang hino welalan padolan nuno lang hino welalan yilki nang ola lang hida yidilang tahulan juri berne mafawian sabu mojangarino Arino, sabu moja ngarino, bila Italia odo walilan. Sabu moja ngarino, aliwan gadi odo walilan. Sabu moja ngarino, kekura gadi odo walilan. Sabu moja ngarino, sasa prodo bedo walilan. Sabu moja ngarino, kade prodo bedo yidilan. Wanyu piwimi, uiko bende abato takolon. Amine merde ko fima nabila Anka werde ko wi senda yengo walde ko belde ko wanju Piwimi uiko bende abato takolon Amine merde ko fima nabila Anka werde ko wi senda yengo walde ko belde Zaza, manaja kari zaza, mimi beno yodila. Charo gar lam ono boss gar tama jala kanga de vraiment on nani clipon vraiment clipon gila yalta wona taw de moi mais vraiment clipon no cartoni no yaade siko ne yaade vraiment artiste ben siko ne yaade ale mena way ko mena fo hare men jawi ko afami ka kanu ngafe di yarda mais vraiment pedro ko kankadi grandjo min taka grandjo parce que vraiment tama jala vraiment wala ben problème ke hilangandi dun dong mais wondi hilangandi kadi vraiment moy na peddi kala hunde ne jokkuda o ko ma yangoda siweli tun ayangaki moƴata parce que on wade kala mo yida on ma da sabo tay afami hunde kala ne jokkuda dal ko ma yangoda hewta afami ko sattata don sey ha satti nyando go weloy min non hande yobe jama on daro en direct partage lien on partage Facebook on partage andana warama vraiment parce que ko dum kadi wallata télé on ko dum kadi wallata menen wonbe gonga modi ya mali menen wonbe haali ko haali o menen haalobe ko haali o vraiment samna no wana be Grand Dakar ben samna non kadi wana Amadou Kosi kankadi samna mo photo wana sera wana Grand Salu ñañere kambe kadi samna be ñañere ben photo na sera hare wayno invité je men o naati do o faami ga hare wawa carte trafic o hare wawa lingo téléphone on fuddo den afeji de est ce que hido ngandi ko en direct wonne télé kala faalaado mo yigol ne bata numéro après men affiche numéro ko wowa wade je don hido ngandi ko non afeji de yada assalamu alaikum carte trafic wa alaikum salam digelam zo na way hiday jang ça va alhamdulillah la jang on hewte jang me yuti jang nan on tarda ko lawol waaw wa maccita yuro téléspectateur mena go jamanti maccita ma yono auditrice on mena on toujours comme cartel trafic o lang hiro téléspectateur be fo jama tv mi weltani kebe fo mabbe weltani ke DJ Lamzo ko evit lanko émission makko do quoi ba émission ni busno Dakar do mais nadi fo jabata ma invité golo se be ni sa fala be invité ben ko mbudi an DJ Lamzo invité la hay 100 francs landa kilang ala la weltani mo don ballal makko mo edon Allah beedu comment dirais yo Allah hokkuma duubi kade kellal moƴƴa weltano ka jama tv fo mabbe haray hande ko en direct mi woni sur jama tv ran turi fop france be fo yaru ndara men en sur place voilà carte de trafic o haray merci beaucoup men nani ko ida kon ko ida ko re wonde fo ko sabu tako nyamindo wandi mi nanta ma bawdo no inna parce que kon wadi neddo se ya Allah hokki ma hunde gonko gido jama inta kon jippodu e jama o yaada e fop parce que ko yimbe men yaadete hande fi anga hebi oda ala acci
mo ala on a jokki mardon boy ma juude a hiltoto mo ala on parce que mo ala on ko mari kon am mardon ala dum parce que mo ala on kanko andi tay mo ala dimmojo makko mais mardon kañum vraiment ko wonbe marbe millionji tun halatata ko marbe millionji tun o yewdita e mum haray menen tampo be gonga cenno joppe haray wacciti men bawo afeji din ko non adna ko sabu laka ko sabu mais non tawti kadi en trafic ko golle ma den kadi wade ha kadi hewtuda do hande parce que hande sa andari depuis 2000 mi ngominta depuis 2014 fayda hila yide carte trafic ko hino jawa e pojoni hino jawa e sen faami a hewti do hande mais hunde fo no wawri ngo haray wobbe ala image mais image on ko ñakkude moyen walla haray ko ñakkude dal ménager walla ko ñakkude dum do ko no watta non mais min odo ki comment dire cartel trafico c'est la première fois haray hidawa invité de télé Jama TV do ben ouais, c'est la première fois là de Jama TV do ouais. Ouais. Parce que la ngandi kadi e woni mi woni no kadi radio mi medi ma invité ko kadi e radio kadi wadden kadi plateau ananda warma. Ouais. On tan non hade accita no yalti a fami ka. Wow. Voilà ko non afeji di yarta hare hande o yimo invité jangon ko min carte trafico timmi madina walla ko konto min ko pita mi jeya kon non on te pita non am ga rek fi affaire bi yeb wala leer fini waaw parce que sérieusement mi anda ton dal mo non on te pita parce que anane mobbe no wala les miro yaw tele mi nga dek aw tele mi le miro ga gada mayo ka onon ko onon sibbe mboma ben ka ay no mboma mais mi anda ton dal ko onon nga sibbe mboma ben haray si c'est bon haray wanala non prepare son morto mananda warama Aïssa Kindia mo remisi comment dire nenan fatulin sang si don ngani kam ga yalla hirno be yafo be yafdabe ko non afeji din yarada haray hidon en direct partage o lien ko Facebook won men dargo ko li ko Facebook men e yidebe won men dargo ko YouTube e won men dargo ko Instagram e ko TikTok haray hande ko men carte trafic ko woni do hande kadi ko fejino ko men ngi bilbo GG hande non do en fetena sarne may ndaren morceau Aïssa Kindia arte ko plateau mi ati 224 arenge projet je protéger nge makko el comorio bungule joda fula musura ya bungule joda morani wikane bungule joda iwo bungule joda fula musura ya bungule joda morani
bunga nata bunga lejo be tangali baye bungol hara on nani Aisha Kindia kankadi vraiment himo anit mo anda anar ma himanti retro kono ni retro ancien musicaji sandari ancien e joni na gotu be joni ndastana ko ngam ma wadu ayona accu ton ko der ton me manana me made tesi andari o e himono do mawlanan ha ko bawa manda mawlanan commandiraire tebe sokono mo mi nani be wala mais non joni goddo so tahi mo kala ko yimbe da o tay wodi ko be ndema yawda nga jalu sama buzz bi ngay bañ ko sikcang on salto da wala ko nangon salto da mais wana non affaire on kala ko yimbe da normal woni sérieusement là-bas ma weli vraiment jamon ande vraiment ko watta ko c'est extraordinaire haray merci beaucoup DJ Thierno Bari Sougue kankadi hande mi nama joyeux anniversaire kankadi hande mo marton anniversaire man da warama vraiment kankadi haray ko dum don woni do makon kono afeji di yarata DJ Thierno Bari afami kono afeji ron yarata haray comment dire mi ara do minna Amadou haray vraiment hiden en direct ndaro Jama TV ko fi mom haray minna way cartel affaire musique on parce que tay bu no windude ko Facebook no windude ben il faut que ta bala be wolata goddo ndaw commenta il faut que be yato freestyle cartel man da warama vraiment non ko dojo don ko main don arten ko plateau me yo cartel trafico mai wona lali pinka ala ko tuba mede du buria be magal tuba safuti amen hatta tuba ka deng sola me wona ko hala admana dingi dari jongol ko sare amen do ko sare rombol ande na nay wulenan tungumma ni fe mag tungo biri bara foko kate bara suumi yo mara hamma ni fe soya biri bara gahu hibe jodi hibe hala hibe ande kambe hibe gaina ta badman nati kambe hibe dofti bay hibe andi min ko mi layon siminati hara hibe dofti cartel kankunom kanko himo fet yai hibe andi min ko mi gansa hibe andi min ko mi rasta ko mi yari wo min hemi wadai faya laita ko dun mi wawi faya baraso naka mi yo maratima hara ko yan wali fe mi yo mara gamma yo voilà trafico man hara yo nani kanko non melande soson e mani kamanda ko gerse minen ko so mi watta ko so pulala mi watta tana muna na mi yo muna ga na fe c'est voilà ko non ko carte trafico vraiment wala vrete wala poulon o wala soson affaire la en go e français on seda adi don hade woni hebi don 3 vraiment affaire c'est extraordinaire way carte trafico konnu wadi ha musique konnu na duma musique hara régie hara da wacci to acci ko ligne 78 116 82 38 78 116 82 38 way cartel konnu comment dire konnu na duma e comme konnu wadi ha na ay musique en fait on a de la musique gila lagine af musique weli lang mais am bulla na do gol musique tigi sabu idol jangom la mari idol je lagine comme qui fait depuis à l'enfance une était au Tams Cartel o Tams irna be fayda mi bus anime ko Tams Cartel on était ko du wadi hammi pusi min dai jendo to mo min mo mari yimbe jendo to mo mari buzz anni min ka gila ko monno lagine hare me wada no blogere a gangal mari men musique on harla hitno mo enon kadi min essayer min kam tandata madame musique lagine min na fuddi wadugol musique on tay mi fa on jabali tay mi fa on jabali alla di tay biwano Sénégal ga no dirla nga mi aruga meri ga mi tay affaire musique no ga kadit ko dal mi fuddi sedani mi dari affaire musique kay gine tay na gotum après min habbi mi continue musique Sénégal ga mi dara kadi affaire ko no jonnata ko bay ga ka min nena wondi ani be kambe sat nan talan quoi il faut dim yalti un single deux single nena il faut golla e concert ji kambe ko be nilan kambe be yali himi do musique an hibe goddum be nala me kutu be nala wada fus min jila be haldo min kam fu non courage ko affaire musique kon quoi ko na affaire yari quoi mais joni sandari ko nakiri comme affaire Tams Cartel be tandari ton ko affaire kala wodi hare atim jadde goddo ko lin allo assalamu alaikum alaikum salam wa frère no way ça va oui ça va bien hiday jang alhamdulillah ina ngi tor ina no deme ngonto ok kasi es bajar kundara ara la hiwo o fop taw kadi merci beaucoup frère ok émission mo wala laba wa merci frère konte kundara mi anda ko sare boydo es bajar ko toujours sare boydo carte école ga walla ko busura no sare boydo santir de pernatular
no ala problème ko siɗɗo ma nodduɗa way wole ɗon konno yiɗa émission on no émission on laɓa inchallahu yallah o layni kadi adi tijon e on o ɓuuɗal yallah o ƴetti kono tawi wona jaam merci Amin, beaucoup amin, merci beaucoup. ok ki ngati baɗa arno yawala ok merci beaucoup frère ko gotum ok o ñaatama ok voilà haray kono yaade pakita ndaari Conakry hari kalan no woodi kamɓe comme daari kalan kono goran comme da enen ko inte ga groupe kanko kalan ɓenata est ce que a faami mais ko yiwɗa Conakry e ko arɗa Sénégal ga konno ino ɓurdi walla ɓurda Ko mi Conakry mere ga mi tawi musique o ga e Sénégal ga e la Guinée tawi musique ni na gotu no ɓurdi quoi waaw ɓay Guinée toon ko Guinée mi wonno hare mi feƴƴino komi won ɗo ni lawa haalugol ɗum Guinée ɓay Guinée a fijay concert grand concert ji ta ɓe invita ɗo comment dirais je les niska en toon ya ƴewa on podium gi jammawi ɗon fof fija ɓe ko ɓe organise ay concours la Guinée parti quartier mum partenaire maɓen fop soutenete ko fof kuɗɗa o haareɓe ɓawo ma jalousie ala fus clan no toon bien sûr mais clan gina haare yoɓɓe ɗi weldi quoi 100% mais Sénégal ɗo mi piyo gotum jama on jonnidira juuɗe ala waɗini defi affaire musique quoi ko noon affaire min mi yiɗi quoi haray mi ƴetta goɗɗo go ligne allo assalamu aleykum continue haray ko noon mi yaafi o changement on quoi haray no seedi moƴƴa noon min fen to mbiyatno Sénégal ɗo mais joni mi yirno affaire on quoi mais joni carte trafic o ɓon jayi joni Conakry te buy artiɓe wonɓe Dakar ga buy hino dogganda ya hawta Conakry par ce que si a daari wona buy no immo innayyi siko ga wonɗa haare an wona musique wonɗa te sa daari hay wonɓe Conakry ɓen artiɓe wonɓe Conakry ko Sénégal ɓe ɓurte sivede ko Sénégal ɓe ɓuuri abonné ji si a daari ko Sénégal ɓe ɓurte daare ko Sénégal ɓe ɓurte abonné mais pourquoi ça joni artijo aɗa iɗon artiɓe buy hino doga ya lagene ɓay Sénégal ɗo sa himi musique kan tawi ala avance ɗe ala ina ɗo jeeɗa ɗa wayi ko ma kan dara kadi konno affaire jonneta andi Guinée artiste ɓen toon bus hen no entre maɓɓe quoi ɓe jonɗinira juuɗe ɓe golla 100% ko ɗum waɗi ɗum woɓɓe goo doga e ara ga kadi dara go ga yoɓɓe ga kadi doga ya dara toon konno affaire o waɗi andi a jotta kono kongo tun quoi heɓa ko falla kon kadi koma jinda kadi ay ga affaire on ko noon yaari quoi koma jinda affaire on ko noon yaari haray lagande bessa boy bessa lagani la darde men a faami ay lagine de wadi buy artiɓe andarma vraiment ɓe iwi lagine ɓe ari ga ko ga ɓe woni prise gol mi fotte mabɓe woɓɓe goɗa mi invité ɓe ko plateau men ɗo atti décembre gadde jalam jo ɗo te meɗen gandi ko ɓenni haalugol lagine sa daari elcomare yono gonko minanta ɓinna kon si atti gotton morceau goto e argol ga sa a yaldana ga morceau ji nayyi ya elcomare no yaltina toon morceau goto par ce que sa daari lagine ko lagine musique on ɓuuri seerugol te ko lagine studio ɗi ɓuuri seerugol heedi ga a faami ko ɗum yimɓe boyi mi yeeya toon ɓe doga toon ɓe ara ga min fotta ɓe ñala handi jalam jo menen toon dey so ala wona 5 millions walla 4 millions a wata heɓgol bite manɗa hoorema ko waɗade ko waɗade programme quoi a faami par ce que so a daari so a naati El Cameron noon koko hiɗi o waɗantama wona ko hiɗɗa kon o wattama mais ga ko a impose ko hiɗɗa kon ɓe wannama a faami trafic o ki cartel ko année hombo fuɗɗiɗa musique musique ko 2017 mi fuɗɗi musique mais mi fuɗɗi 2017 lagine makkiti toon mi arti Sénégal ga 2018 wonɗo 2019 enna mi ala himude première fois yawgol soit concert o ko ñaani ɗum fuɗɗi première fois on fijigol Sénégal ɗo jamo an anda way oɗo kako artiste ko ñaani fuɗɗi en 2019 ɗum kadi ko DJ Billy Boy invite no wallan e ɗum mi yehi min fijoye ñaani ɗum ko ɗum 2019 on ɗum fuɗɗi Sénégal ɗo quoi ok voilà haray ko noon yaari kanko 2018 o waɗi affaire ji ɗi o fuɗɗi kirtiɗon fi ɓantugol lagine par ce que lagine ko fof inna ala maninka ala soso ala guerte ko 224 inna ko ɗum ɗo waɗi affaire ji ɗi koma wonira noon ko 2018 mais hande carte trafic o harano musique no takkitino e télé mi holle noon vraiment petin ko talan o no woodi kono andi noon gongo eni kon mi ƴakkanta jomañije a faami hala mi ƴetta goɗɗo ko ligne bala silan ara ɗum ɗo allo assalamu aleykum no way frère ça va oui ça va hiɗa jam jantu en tout cas mi weltani émission ma ko bra
Ok, merci beaucoup. billahi mi weltoni émission mo ngom moƴƴa noon Wa hida nodda men honto. way ko Ablaye Diallo jooɗi ɗo e région Thiès Abla Diallo jojo do e région Thiès. ko ɓe wiyata ɗon Kayar Talar, Thiès, Tala, Kayar ka. Kayar Fami Kayar ara on fof ɗo salminama wa Kayar no siwde ni Aha. walla émission mo weeli moƴƴana mi weltori kadi invité jon kankadi meɗen salminama ɗon Voilà, hino mo don. Salmitama kay frère, merci beaucoup pour la force. a passé ɗum ɗon alors grand ça va Ouais, ça va bien. weltanama moƴƴa noon aray ko courage agol quoi Ok, merci beaucoup encore weltanama encore. émission mo on waɗi tolo moƴƴa noon koyo aray koyo wakkilagol ko Allah o ɓurta e wallude Ok, amin Allah wallu en fof dal. par ce que artisiagal ngal kadi wela fi ko aray ko wakkilagol moƴƴa noon Wallahi. Ay donc ade ko gonga ma, merci beaucoup. Wa frère, allo. d' accord oui allo Wa kono ina tamo kanko en tant que artiste man warma vraiment mo wadde musique depuis 2018 mais wala image mais vraiment hande kono wata mo gommo don conseil do angadi. sina komi ɓuratamo ɓeydande ko wakkile tum haraw décourage aki Aha. par ce que laawngol ko ngol woɗɗi yoore no woodi fayda ko ngol haaɗi quoi yo wakkile tum o yaara seeɗa rek haraw haw jaali kadi yo wakkile tum Allah walla Ok. wawi aray ko ɗum watano haalande ko météo kadi fiji ɗum ko bonnanta artiste ɗon Aha. wawi aray ko wakkilo ko yaa taw décourage o hunde nde nannguɗa nden koya courage rek e mayre ara décourage aki aray vraiment on salminama on fof o weltanama Ok, frère ala problème ko gotum. Merci beaucoup pour les conseils, merci. Merci. Voilà, hade ka yalto don on kadi kankadi mo do e Thiès ko inte don Kayar yani Thiès no yaaji. Ouais. Mais non afeedi ko no yarda hunde kala kanko ino manko rek ko respecte go lore mum anda hoore mum anda ka woni hombo hirga wakkilo sa ala ko walla ma ko an watta ñafe kono woni watta ñafe no yarta studio yaltina non yaltina non ko non kay wadi yarta kadi ko nokku go yaltina image mi data wol indeji nan haare mi wadi publicité mais ko non kadi yarata yaltina budma wala image nyanda wala image o wode arbe inama kaarijo ko honno a faami ka haray fansiɓe naate ko 78 116 82 38 78 116 82 38 onon e carte trafic o labbe ki telimile ley miro hande donc ko siɓɓe mboma ɓen noon hara kam jette goɗɗo kadi ko ligne voilà allo voilà haray ko noon yarata haray a feƴani son jotti o jetta joni noon janduɓe ɓe wawa noddugol ɓe yewta kesa koni ko pay ko jettel fof gon ɓe watama te crosegol sati a noddi 2 fois 3 fois ɓe watte bloqué wona fiya ndade ko télé ko en direct wonɗa wona hen ko hanki walla ko hande ko hande woni waɗugol samedi le 4 novembre ko hande direct woni waɗugol wona hennugol ko rediffusion saka acci mi essaye mi nodda mi daara a faami bala eɗa nodda an taw ko wola taw si nodda a faami ga voilà haray si c'est bon régie après perdalan noon MBG 224 après aten ko tala to mam jetta oɗo allo assalamu aleykum allo oui no way ça va on jarama hiɗon e jang janto no welde inde nden mariama keso ritroa mariama keso ritroa ko mariama keso ritroa ko ɓen gwan noon komi ɓen gwan no way no way nesiraɓe hiɓe jang ɓe fof ɓe jang mi yewri keɓe ɗo mi yewri keɓe fof ko ndinga mum fallaɗo mariama keso min ka wonna hon non so sayfon ka i ala probléme mariama mi wakkete anani hakkalla jam mi wakkete ɓernande wona ha joni a firtal dewgal ngal ka firtal awa anani ka ala probléme so Allah jaaɓi merci mariama ala probléme so Allah jaaɓi voilà haray régie anani ɗon kisa ɓe sayfon kisa arten ko plateau mi ad 224 mariama kankana mo jooɗi ɗo e ritroa juste angal fewndo ko biti ko woni ɗon régie fewndo ɗon juste ko ɗon o woni mo darden en direct Jama TV
kono afeji di yarda julde ne kañum no batondiri ɗon kono afeji di yarda haare maynaren morto sayfon ɓernande ferani lang arte ngo plateau mi adde 124 DJ Lamzo enani lang ɓernande ferani lang haare mokki ɗon série an ɗon Eritrea Mariam Keso haare ko anje morton kono noon haldigal men ngal sa firtingal si Allah jaabi simi hewti hiɗa andi koy ha awa haare ko anje ɗon ɓernande ferani lang mi hokkima morto sayfon ɗo nodday suɓo ɗon ko faala ɗon ko mi waɗa noon suba ɗon ko faala ɗon ko mi waɗa noon 78 116 82 38 fansiɓe trafic o ɓen kadi kamɓe ɓe wawi natugol ɓe wawa noddugol ko 78 116 82 38 haɗa merci beaucoup ɗon e extraɓe an ɗon mama Aissa Eritrea kamɓe kadi salminaɓe fota wona seeɗa salminen dali wona grand Lamine Touré kamɓe kadi salminaɓe fota e prési ɓoye dunduji e FC Eli Koundara Badiar kamɓe kadi hiɓe mari valeur nden haɗa acci wiyete kadi goɗɗo ko ligne a faami are kamɓe kadi hiɓe salmina ɗum fota wona seeɗa iɗon andi ko noon afeji ɗi yarata hande wela janggo metta hande wela janggo metta hande wela janggo metta ko noon afeji ɗi yarata haray trafic o carte wa an wiyata goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo voilà ko noon afeji ɗi yarata ko nodde ko 78 116 82 38 78 116 82 38 hara hiɗon en direct Jama TV carte trafic o voilà buyno landa carte ko densol watta ko mamaya ko afro voilà allo assalamu aleykum allo allo no ay ça va hiɗa jang inna dangi ɗa noddame on to Mariam Diallo. Mariama depuis Grand Yoff. depuis Grand Yoff ok kono yiɗa e émission adide 124 DJ Lamzo mbo cartel ittu hectaire ji maɗi ittata hectaire ji ɗin non mi waɗa voilà kono noon afeji ɗe yarata haray ko yettu hectaire ji makko ɗe wala min ko sayfon Azaya la patron ga me okkata Azaya nani ok inchallah jam me okkata Azaya merci beaucoup way carte de trafic o voilà buyninde ko densol ko mamaya ko afro ko no il faut que ma yaɗon lovon kadi men dara carte de trafic o après ɗon arte goɗɗi ngo may jiwo labaɗo mi mayay fima jiɗo wango mi ɗetti fima simi yalima ko matumi fima mi jo fima no sonji lawonki jiwo labaɗo mi mayay fima jiɗo wango mi ɗetti fima simi yalima ko matumi fima mi jo fima no sonji lawonki temmedi ima sunna ina magaru kere nanna famma be bigal yako lungira famma hamito ya bonye musama nusiga walide temera fe bonye ma nusiga tebile temera fe bonye ma temedi ima sunna kere nan tambari jine biriyama yondo munana o jiwodo ko kanko mi fala jida yondo ko antu mi subi simi yalima harahila mijo sibimbi weti harahila mijo ayda andi ko antu mi hidi ko antu mi fala ina medan wena gamma falama yakote do meni wonta na majerema hara ku yana ka bebi wonta narwa voilà kono yarata no demedi woni jiwo ga galde woni galde non ko jama medi ima sunna woni aru quoi jiwo battolan ayo ka ina maga wikere nanna famma voilà o tawu kantu welatalan awa sosoɓe nodde nani soso nanna ifaɓe gonga ceerno joppi ifaɓe nanna voilà carte est ce que problème an koko nawrigol ko antu woni mum ouven no wodi wonɓe lewon ɓe waltagol ouven ko no en fait musique o nini commune to woni gollande woore an taw la mar partenaire ɓe souteneɓe lande face mais fokkite événement yitoro e ɓawan wono oɗo ni ko partenaire jang ko waɗo musique golle ma ko akkiti ar ɗo to gollam ko mission et puis ko artiste o kan kadi ayi haalaji wiyata goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum layla régi voilà continue donc
en fait al musique ko min to gollude taw ni nan kandun gollugol min to golde waaw voilà régi ɗo mi nanalo moƴƴa musique ko ngara ko min to golde musique ko ni hay goto alla won wallitade lalli ko min tum wakkilade wori an ye wakkilo yago concert ji wori an fof no wadde mais joni est ce que cartel trafic o hande padi woɓɓe goo si ari fiyon golludo o waway gollugol fen parce que andi artiste jokko e maɓɓe ɗum noon obligatoire heɓe jokko e maɓɓe mais hande ko landa parce que ko hewre médiaji wonda ko hewre télé ni juste wonda a faami hande wonɓe ɓe dargol a anda total ko jeel wonma dargol ka a faami ko ɗum no waɗi fokke ɗo ko gonga DJ Bella ɗo ko laaɓa e foy sa ari ɗo a wonnema cartel ko ni woniri cartel no woodi wonɓe wongo cartel ala arɗo min cartel men gollida e foof jama wawa andugol wonɓe dargoɓe wawa andugol est ce que oɗo ko doire walte wanna doire walte walla ko probléme honno ngo mari il faut que ɗo hande ko laaɓa e foye woni ɗo en fait min arɗo min golli do mi saltako waaw tawi on tigui na intérêt hi andi des fois no waɗa si ɓe yiya fuɗɗike persugo seeɗa ɓe ara ɓe ɓattoma fiyo gollu ɓe andi ɗon ɓe heɓa intérêt ma mais ko soñjam won ɗo ni hole ron fala ko wallitola de plus so wallitike lan kanko tigui hersinoytamo kankari o yiyete kanka résultat yesso mais na ko accugol ham premier porte on uɗito deuxième porte on argo ko troisième porte inna soreli ɗon kañum kadi aray c'est pas logique quoi ara ni lan fala ko wallitolan affaire musique on ɓay affaire musique on lan hiiɗi ni lan mari projet ji bus mais mi wari altingo son gila mi hakkiti altingo o son keso ko nunite son keso son nene titre makko noon gel mi hakkiti on son noon hakkitala jonta son hay fus kamɓe ɓa wawi inno cartel lan fala ɗettugo mo waɗama ɗum joni ko honno wonta ɗum ɗon honno mankata ɗum ɗon par ce que ha wawi ngona 2 mois tant que artiste normalement gonga moment chaque mois ɗaɗo yaltugol morceau non affaire morceau mais abo donc andi a waɗa joni ha mi yalten plateau ɓe ala hiɗa ɓeɗa juttugo mi arake jogoñina ko nder plateau nder ga ko ko nder plateau nder ga kadi quoi a faami joni ko honno watta ɗum en tant que artiste a faami falaɗo yawgol par ce que musique no muusi début a heɓata e fuse mum a faami kadi noon milan ande hoore mum bakkela jogti artiste ɓe andana hoore ma vraiment min kadi komi hila yiide noɓe noɓe wadde no haysinami mowo non musique la himude so yaltinde so la himude prise à studio slinka mais ko yaltingolde ko réseaux sociaux mi ala yaltinde taw ko ɗum ko projet mari quoi projet mixtape mari on mixtape ɗon noon ko ma sagam mi heɓay komi gollida e mum hara kanko tigui min ara min golda mi lansa mixtape on fof min e makko nde wotere finugol ɗo woni 2 mois 3 mois mi yaltinde son mais lan prise de son lan mari son keso yalti woni prise daɗi lan mari texte windaɗi foof ko ɗum par ce que cartel harke haari sa daari haade bit soñƴe ma bus haari avant 2017 ha naɓi fayre 2018 haari ko bit tum watta mais joni vraiment musique aji mi sakkiti woni yigol ɗin ko bit ko waɗade programme par ce que andi musique on joni affaire o hino change tun hino change mais andi wonde fof neɗɗo ko addalɓe ko moyen on wata wongo comme hande cartel ala financier ala ménagère hande kala faalaɗo argol fi yoɓe golludu o inni vraiment hino woni fi yoɓe ari ɓe golla hara wona intérêt a faami ka so yoɓe aru wallodira on onon foof gollon par ce que sa daari artiste wonno tedde wonno ɓe onon ɓe ɓe ala image ɓen voilà hara yatti mi ƴetta kadi goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum voilà haɗay ko noon affaire ɗi yarata joni a nini ko bit programme wonda jougol non nini gon ko bit programme base andi ko wono ko début sattay quoi ko fur et à mesure ko andirta noon jangguirta noon musique fur et à mesure yiyata noon musique on développe de anka ko noon développirta anka seeɗa seeɗa ɓayde avant ko bit téléchargé rek mi tenem téléchargé mi waɗa mi coɗo 1 semaine 2 semaines alla unité textion nango go bit o gara woni pour waɗa ko probléme mais joni yawgo studio ina bit téléchargé e bit produit fini argo tun haala voix mum hoore mum lanni non joni ko ɗon ɗo gaade base quoi ɗum kam faala continuol han ñande dernier jour am o musique o inchallah voilà haray o nani affaire ji ɗi joni hande ko enen carte trafic o wonɗo o nodde ko 78 116 82 38 78 116 82 38 naton en direct Jama TV haray merci les parrains Alpha
Alpha Grand Dakar King Salaman awa hikka kadi le parrain le 9 décembre anniversaire DJ Lamzo kanko woni parrain o langandi noon parrain ɓe garay enen e maɓɓe ko plateau ɗo adide tan kadi DJ Lamzo e keddi noon kadi e Mariama Diallo Pikine Mariama la maren o woni telimile e gallo hikka telimile si ari DJ Lamzo si telimile ari tun ko anniversaire andare men fof men notike min noon telimile goto gane no andira ɗon noon si Allah jaaɓi haɗa an kadi la mare Mariama haray mi ƴetta kadi goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum. Aleykum salam. Minni ko Azaya tegantolla. Azaya hombo e maɓɓe. Ko enta ɗon no weliri wan juuri. Enen kana ko bayetteɗa? Ko bayetteɗa? Ko ɗum ɗo waɗi ko ɗum ɗo waɗi nanen hari min alama nanugol ma hari nanen. Ala pour les Allah jami hokkete Azaya nani? Ok, merci. Hokkanima hombo. Ɗo hokkamo Ibrahima. E Aisha. E an. E min ga e hombo kadi. Onon ɗon mi hokkimo. Ay goto kadi okteɗo kadi ala ga. Mamma Salou ala Juma ala. Ok, merci beaucoup mi hokkete so Allah jaaɓi. Voilà ko noon yarata haare kamɓe Grand Yoff kamɓe kadi ɓe salminama fota wona Fatima Grand Yoff e G Grand Yoff e ŋaccala e goto affaire ɗin ko noon ɗi yarata so Allah jaaɓi min hokkete Azaya la patron haray régie a nani ɗum ɗon haray préparé no men ɗon morson après arten ko plateau men adde sans faire DJ Lamzo Mariama Telimile o woni kanko woni marengol le 9 décembre anniversaire DJ Lamzo to e ñanat club la gandi noon si Allah jaaɓi hikka noon hikka wona laaɓe mi waɗina pita kika gon ko laaɓe pita gonga wonno mi mukkidiri hikka kono noon mi mukkidiri hikka haray ko noon affaire ɗi yarata haray si c'est bon après may daren Azaya la patron arten article 224 DJ Lamzo hatta noon noon ɗon nani fansiɓe cartelaɓe hatta noon ɗon ko 78 106 82 38 min jetta yon si Allah jaaɓi haray ko noon yarata may vaya tan la patron Azaya on nani affaire ko noon yarata on noddere ko 78 116 82 38 haray min no jomma sandi son kadi jomma sandi son ñaani mi salmina maɗa fota wona seeɗa haray a naata e nodda ko 78 116 82 38 par ce que o yeyno café joni ha joni o watti joni yeygo sandis joni o watti yeygo sandis ɓayno Allah waɗi hay sandis ɓe kala nga joni ɗalama komi yoɓay simi yoɓatano bete a moyen mi wannama ɗum ɗo ara mi jetta goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum. Waaleykum salam. Ça va? No ay ça va e jang? Jandu. No welde? Inde nden e yettore nden ina noddame on to? Noddon depuis Bentali. Ina Bentali. Depuis? Bentali. Depuis Bentali? Ay konon iɗa ɗo émission o? Émission mo foti moƴƴane. Faala hattana son foti joni. Son homɓe maɓɓe? Hombo? Mo wattuɗa o? Son hombo ɗo yiɗa? Sar Petit Boy. Keson mo wattitindem. Sar Petit Boy Ha. Ala probléme mi hokkete mo si Allah jaaɓi nani? Ok, merci. Si Allah jaaɓi merci beaucoup. Voilà haray ko noon yarata min hokkete si Allah jaaɓi son Star Petit Boy kamɓe kadi haari ɗe balle vraiment kamɓe kadi ko noon ɓe waɗi partage gonko yiɗa kon ɓeeno Conakry ɓe yeehi Gambie waɗi concert arti ko noon affaire ji kala hunde jokkuɗa kala wakkile tun e mayre hande ko ɗum wañila woni DJ Lamzo milana woni DJ Lamzo woni gila mi woni Sénégal mi meeɗa ka noddede concert Gambie walla Guinée mais gila mi yehi la Guinée mi meeɗama noddede concert Gambie o waɗi kadi concert Labe o waɗi Pita o waɗi kadi ko maɓɓe Telimile vraiment kono affaire ji wonde kala nde hiɗɗa nden immanode haysi nde nafatama immanode jokkande ha fof anda ɗo ɓayde vraiment diwno wakkili mais ko chanson woni heɓaki kono noon watta haray wanna si c'est bon wona alan préparé ɗon son Star Petit Boy makko question guiɗo wa nene voilà am jette kadi goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum. Allo no wayi ça va nana to jantu hiɗon e jang jantu no welde eyyi inde nde ƴettore inde nodda men on to allo woyɗa nodda hon allo wa ko télé won ɗon de
ok régi wallan ɗon a faami kono a feƴi ɗi mi anda ɓeɗo sona yette baɓe ni quoi la annon ko yette baɓe ni wona yette jalloɓe ni minen yette jalloɓe mais watta ɗum ɗo minen ka non de c'est vrai voilà cartel ok haray min musique on juste welima woni ko ɓerdema ko honno joni ko honno wolanta ɗimmoɓe ma ɓen fi andana hoore ma wonɓe débutant ɓe ɓe ala kili image ɓe en fait ko mi walanta ɗimmoɓe amen amin tigui taw ɓe amin taw tigui mi ala clip taw ƴetta exemple wodan taw quoi ko wakkilagol golla haɗa taw taw jamma on ko haalta ko on dal quoi courage e affaire on ɓay ko Allah hokkata chance Allah hokkata succès ko succès on tigui fa Allah ko Allah hokkata jour o ñande yewti o wan tigui andana hoore ma jour o yewti aɗa ko ɓurtigo wakkilago rek e musique on jooɗo jento kotira e mumɓe affaire anduɓe fi musique on ƴetta conseil ji ɓen ɗon ni dal quoi après un jour on ñande yewti o haray an kadi succès ko falala ko an heeɓi ko ɗum torto fo e wakkilo e musique on jokka voilà haray ko noon woni musique on koye jokku haɗa jeyata ko ɗoɗo ko ligne allo assalamu aleykum no wayi ɗon e jang Lamato. Eyyo. On jali de. Ay ko tele wonna Jama TV direct wonna ni. Aha. Aisha Kindia. Sala jam me o kata Aisha Kindia nani? Awa, do sabano Boron Sandis ñane. Boron Sandis ñane. Boron Sandis ñani on ka? Ala problème sala jam la non ko yetta bajo mi andi dun don. Min ka la yuro mo moƴƴa. Voilà kono affaire di yarta haray merci beaucoup DJ Bella Joni kankadi hido ngandi ko satti ko no lati mo wade donc anorma andi feder manja orma vraiment extraordinaire mo jetti atti jonda lagine konakidi adda mo do Sénégal dum konto wadda ko Lycée Kennedy en face buy non anda konto Lycée Kennedy ci buy wolnam Lycée Kennedy be anta konto Lycée Kennedy konto woni sa hawti monument woni monument Koloban monument ko didi wodi monument Wokam e monument Koloban Lycée Kennedy ko do woni haray ko kajjatu leluma kanka don addugol ga memato DJ Bella billahi di mi nyama do million dum ando aray carnaval lo mi wattamo allo assalamu alaikum oui alaikum salam jarama koy no jarama dey do nge jang janto alhamdulillah no welde alhamdulillah don salminade merci beaucoup do wertana ko ni don to wallahi ko gonga inde nangi don nodda men on to inde nan ko Mamadou Makki Diallo mi noddiran ha e Sam Mamadou Makki Diallo Massi Diallo no yetta Diallo be goto gaynay no yetta Diallo be goto gaynede wallahi yetta Diallo be nabe bananaji ka billahi wala hali gonga toujours ala samino grand jonde binde ma don quoi carte de trafic carte yurimo do wa inshallah ara non ko be ngam mi fala wertanade do quoi parce que andi wo sahibi debbo tankido ma hare ko on ton ka da hebi debbo tankido ma kay ada bamo fi dew galonga ko ya dabba mo bala ko don essentiel ko tankido mo donc ara la wertanade mo quoi voilà la wertano do debbo adamo wuri ba voilà mi wertano do kadi modi makko monsieur Karim Diallo Abdouma c'est Ousmane voilà ara mo fo do weltana wallahi merci beaucoup ala pour le mec me welti ga non fof voilà ara no joni ko fala don Ousmane Payko ga voilà mi okkede keso makko nene on ga walla mi okke on be mabbe voilà wayino adana keso makko joni inshallah jami adanta monani yo inshallah ani sa woni Ousmane Payko Ousmane Payko mi fala doni ara memi voilà inshallah ara non toujours do weltana on fo mo wonani ok merci beaucoup frère merci beaucoup voilà ara non la weltana don kadi be ngon taw déjà taw ko madame bawal ko madame Diallo ko madame Diallo voilà madame Diallo monsieur Karim Ba ala problème sala jabi voilà ara jaramo weltana on moja on jarama voilà ko no afeji di yarda haray nodde ko 78 116 82 toro don ko fal don ko men wada non okkanom be fala don ben fo ko gotom yetta Diallo yetta Ba yetta Bari yetta Jawne fo yetta Camara yetta Si
yette sofa ha fof ko gotum en haddala e goto haray ɓe labɓe ɓe pompe dara ɓen ɓe Ziguinchor Casamance ha Kolda Kédougou fof en haddala e goto wonɓe ndaaro men kadi wona diaspora Europe France Belgique kala ko ɓiɗɗo guiɗen jowa jooɗogol en salminimo en haccali hay goto haɗa mi ante ɗum jamon kadi tum so jamon kadi wakkilo ɗaɓɓa kaydiji ɗi woni fi fof par ce que on waɗi e hiɗe gandi ko wona yehede ɗon te ko wona yehde ɗon ko il faut que neɗɗo wawa heɓgo kaydi ko honno woni kaydi si sarden hiɗe gandi neɓata hewta ko annduɗa hoorema ko iyaka nabudu haray noon koye jamon ɗaɓɓu kaydiji joguito carte conseil ko ambassade joguito par ce que honno waɗi e neɗɗo ndaale kala ko watta wongol ko kaydir ndin woni doole ma ko kaydir ndin woni visa ma ko kaydir ndin woni sécurité ma an neɗɗo mo ala siɗɗo ɗo Sénégal walla ala ɗum ɗo ko kaydir ndin woni garantie ma o carte ma conseillére o mo yawata on mo sikkata ana kaydi noon ko on wonta garantie ma ha yawɗa ɗaɓɓugo golle si ala siɗɗo a jotti kaydi kon kaydi o nabata prétenta waɗama photocopie ɓe ƴettamo ɓe joguitomo ɓe ƴettama golle an haare ɓe andi wona neɗɗo iwɗo wona neɗɗo doguɗo arɗo walla wona neɗɗo anda hoorema mo anda hoore mum a faami haray ko noon yarata haray way carte de trafic o mi arta wawa ki min arta après wawa waɗgol ɗum ɗo gotum arta mi wawa cadditugol ma wayntuɗa ɓe ke andi ɗon hande ko yette soɓɓe kon tarda seeɗa quoi haɗa min acca toon accitan hey koni accitan ey ka kono ko accana walla ko accana ɗaɓɓita wakke may ɗaɓɓitan minuma ɗaɓɓitan minuma ɗaɓɓitan ɗaɓɓitan minuma ɗaɓɓitan siɗa woli hoorema mine koya ɗaɓɓitan añaminta hirolan fima je parle tan moɓe ɓenne woli lan millan jokki haaju an hiɓe bonna inde an siɓe ɓemo pottolam mi inde maɗɗa piya tunda jinda tunda sonka tun soko haala hiɗon wawi ɗum gangsta min komi gangsta rasta min komi rasta kala ko mere bonna inde an toni an no ɓawli guite an no woji je m'en fous inan ko parler je m'en fous mbori horio je m'en fous hein ɗaɓɓitan minuma ɗaɓɓitan ka ɗaɓɓitan minuma ɗaɓɓitan ɗaɓɓitan minuma ɗaɓɓitan siɗa woli wonama mini koya ɗaɓɓitan yes I lion fa cartel number 1 mutanana champion général ganta he fayanarra dimedere famayana mutanana firma ena modrari cartel na topma moto soma mo sigi fangi sama geto yutena mutanana mema moto fama mo bere maragara pullo ganta mena ko men ganta ne mena yalta badman wala fo no wandi do mena ko men ganta ɗaɓɓitan minuma ɗaɓɓitan ka ɗaɓɓitan minuma ɗaɓɓitan minuma ɗaɓɓitan siɗa woli wona mini ko voilà ɗaɓɓitan ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum wa aleykum salam nawayi sawayi ɗo nge jang eyi nawayi inde nden e to ene nodda men on to min yewanno inneteɗo Abdoulaye Diallo ina nodda men on to yeymo Koundara Badiar ok kon num falɗa ɗon na ko honnum falɗa ɗon eyi allo oui ko duuɓi jelu marɗa eyyi kana ko ɓayetteɗa ka han na régi wallan ɗon haray ko noon affaire ɗi yarata haray ɗaɓɓitan kono ɗaɓɓitan vraiment konno yiiɗa e Jama TV konno yiiɗa télé konno wolta fi Jama TV ɗo moom si min ndimi haalaaɗi fof aray ti Jama TV moom billahi weltike moƴƴa noon quoi ɗo ko welo rewki vraiment no ɓuuɓi no foti no labba vraiment merci beaucoup confiance tun e considération wawɗa invite gollan ɗo e respect ko wondi entre men on quoi merci beaucoup weltike voilà joni kono yiyata kono noon wayntorta kono ɗum ɗoji ɗin par ce que kono waɗi kono wayntorɗa e wonɓe ɓawa ma ɓen yettuɗa ɓawa ma ɓen kono wolda ɗo komi wayntirto jama yabbo piiji kesiɗi no arde objet ji ko no arde piiji kesiɗi no arde son surtout no arde ka ɓuuri son ɗaɓɓitan on kadi ɗon andi ka dimba e sa clip on no arde image on no arde clip on menen ko image on men ɓuuri sokkolgol e carte trafic o bien sûr clip on on me yuti me kalifi mum han pari on no film ko pari par ce que ande ando ko image on ɗoɗa haɗa ɗi image tegani noon ɗo ko image ji ma en carte trafic o tegede par ce que hande ko yi ari ɗo vraiment laaɓi tadi fof andi
carte trafic o wala ménager wala financier hara himo sokoli ɗum ɗon himo soko anda warama vraiment iwtiraɓa makko waltotoɓe mo harana comme ko eni ko harana intérêt par ce que ko ɗum woni ko ɗum woni c'est ça ko ɗum woni question on c'est ça les question a faami neɗɗon ko ɗum hande si ami invité ɓe ala ɓen saga men kadi marɓe ɓen koye wallitoɓe ala ɓen c'est vrai a faami ka donc hara ɗon tori jama fo yaɓuno ko chaîne YouTube en Cartel Trafic officiel page Facebook en même non fo compte janni fo ko Cartel Trafic officiel fala ɗo contact golla o numéro jannine toon ko page en Facebook hara lan tori fo ballal wallito Cartel Trafic o clip on ɗum noon no arde bientôt inchallahu avec ɗum ko clip on ko fittiringo fuɗɗorima quoi minen e LD 224 ɗon goto no jooɗi ɗo minen ardi ala weltanimo kanka moƴƴo ko hakkiti ko golle makko ɗe ngare ɗo tilan quoi maximum big up à lui ala lan tori fo Jama TV no wallude sene son Dakar ɗo moƴƴo noon ɓayla suivre émission ji ɗi souvent chaque fois mi suiva émission ji ɗi mardi mi siwuno piide kesi ɗi mi siwuno mais alhamdoulillahi hande ko tawi ko touran la weltani fo la weltani Digue Lamzo la weltani grand joom fof maɓɓe yoma Jama TV maximum big up Jama TV kamɓe hiɓe wawi en tant que cartel balade Jama TV ɗo en tant que cartel DJ Lamzo hiɗa andi DJ Bella no mari le 2 décembre kanko ko lycée Kennedy ɗo watta mode kadio lelma mais min DJ Lamzo ko le 9 décembre to e Ñaan Night Club hiɗa andi ɗa waɗa premier artiste wanda warma ko Cartel Trafic ko ni hiɗa ɗum ɗon ɗum ka ko min ɗon kako welo kadi quoi ndeñande ngara inchallah walla tawne ngara selli fo jam moƴƴere hare le 9 décembre fof la nodditi fans club Cartel Trafic on fo o Ñaani Night Club avec Digue Lamzo ka hay ndeñande ko pasa joni dernier mot Jama TV o men nana may DJ Lamzo Jama TV Jama TV kamɓe hiɓe wawi kamɓe hiɓe moƴƴi kamɓe hiɓe foolay koɓe yari wo kamɓe hiɓe ko top ɓay hi Jama TV kamɓe koɓe number 1 kamɓe hiɓe seedi e ɓe to kamɓe hiɓe wallay Jama TV hiɓe ñaɗi kamɓe hiɓe fetti siko pay noddugol payle ɗen kamɓe hiɓe wawi jonnugol force kamɓe hiɓe gayna Jama TV fimon ko dow Jama TV mini fimon ko dow ko yaruɗo wo mini hew on foolay woto toto ayɓɓen ko haalata ɓawo mon Jama TV Digue Lamzo merci beaucoup voilà haray ko Cartel Trafic woni en ɗon haray régie mayin Ousmane Payko ngon ne noon arte ko plateau at 224 DJ Lamzo hande o yi ka sama gay le 9 et le 2 DJ Bella DJ Lamzo la gandi noon le 2 on atte wolede si le 9 o wole memaɗa kono noon haray mayin Ousmane Payko arte ko plateau at 224 DJ Lamzo mayin Ousmane Paykon yarata ko noon yarata haray ɗo gandi Mariama nene no weli par ce que ala neɗɗo ala ɓuuri nene mum neɗɗo ala ɓuuri baba mum neɗɗo ala ɓuuri sa daari buyno mana inna woɓɓe minane go guerɗo neno ɓe suɓiɗi nen noon e baba on ko mbo yaata ɓe o daari nen noon ko tawi nen no muusi o daari baba o tawi baba no muusi o daari kanko on makko tawi no muusi o inni si baba ɗo yeehi si baba ɗo yeehi hay foyi quoi a faami ka kono ɗo waɗi après min inni baba ko noon affaire ji ɗi yarata a faami baba nene si suɓintama baba buyinnayi guɗum ko no koni ƴettata voilà haare buy kaño lando kala faala ƴettugo numéro téléphone DJ Lamzo on a waɗa 70 waɗa 324 waɗa 51 12 waɗa 70 waɗa 324 waɗa 51 12 ko woni numéro whatsapp on haray mi tintoda minge mon ko whatsapp DJ Lamzo haray min noon ko sati ko laaji le 2 décembre anniversaire DJ Bella on anniversaire DJ Bella on ko ɗo watta en face lycée Kennedy ɗo ɗum ko en face monument on ɗo haɗa min ko le 9 décembre haɗa minna vraiment kala yiɗono ko metti ɗum ɗo haɗa minen toɗi on tigui yaafuye Kennedy waɗata haray ko ɗon watta haray ɗum gani ko rewɓe janggatta ɗon to gandi sal andaɗa hoorema ɓurɗo labbegol e nder Sénégal ɗo inchallah so gari neñande gari kadi so gari neñande kadi haɗa moye lol Cartel hey a faami ko ɗum affaire ji ɗi yarata hiɗo gandi haɗa mine kala mo andaɗa hoorema hino moni min inna men toɗi mo yaafuye kala yi ko welate ɗum ko émission haɗay ko noon yarata haɗay mardi ndaare men invité ɓe kesoɓe nouveau projet ji kadi keesi si Allah jaaɓi mardi prochain haɗay merci beaucoup merci mais weltike ciao haɗay régie madame Ba merci Yeah.